They are member of district council. They are not MLA. MLA is member of legislative assembly and Nini Amchaini. MLA Tongai and Bishingo present MLA Jatongai recently bo resign Burka. Bo Buni Bumon Saidema. Who is it? Dhananjay Tripura. Dhananjay Tripura ni activities no lugai Nini Tamu Bansumong. Mana kaham no. So MLA na bagay tamu ya pilisana. Can you explain your friends? Lupuro ni thani mane poro help khaina nango poro mane logi dikhai se angbo logi mana ne kaham chalai mana ne asa. Okay, politics. Then you want to become politician, right? But politician na gakai. Puila politics ni ya pi sena bagai puila nang tamo ya pi sana je politics ni bumung bui luku kami ni borok ni bumung sina bagai nang tamo ya pi sana first ni ya pi semung tamo kamai Sorry. just think again. You want to become MLA, but you have to do something that jeni nini je am chai ni lukor no na sina ni mane sina na ngai so nini sini mungno follow na bagai fuar na bagai nang tamo ya pi sanai first nini ya pi samung tamo tangai Ani first ya appreciate mungkin mane jara chugia rongo mane help khaina ni. okay help ini it means nang help mane chuba suni bisinti nini sini mungno lukuni pus kanga tum namu suku Yes. but chuba su khaina bagai gobang ma borok ba gobang ma organization ba gobang ma government ni wings tongo borong ni through de khainai na ni personal ni income ni through de khainai nang buma ke khainai how Ang an babu ni fan be khaina. okay mane Actually, honorable in charge, ini kusan kaisa saya ini cuma jenis. Tripura ni jota MLA, ini 73 years oke musuh bos aja, boys gongna ini cawe sih. Aro option kastar guys sih. ఇంకా ani kaisa kusan mon konai, balik angkok MLA ini, angkat layo MLA ya, neng Tripura State Minister ya, MP ya, Central Minister something sabda. Haipano, al tadi kaisa question, koror poting na bagi ya, MLA na bagi. Kita ke, ini, apa? Ini MLA, jaga Fox tahu MLA ini nai, apa no? ini বিধানসভা হল বা অ্যাসেম্বলি বা বিধানসভা ন তাম হিনতে গেছে তাম হল বলতে গেছে পুংত হয়েছে বিধানসভা নিতে গেছে পুংত আবার তাম ADC board. ini apa ya বিধানসভা MLA যে জায়গা কক্স হও আবার আবার জায়গা না বিধানসভা হল আর বিধানসভা নিতে গেছে তাম হয়েছে Panchayat. Sorry, kakak apa ya? Neng sini deh Bidang Sabha na Ain Sabha. Aja kalau laws nanti wesi, law making wesi. Neng MLA kakak jek Tripura 60 MLA tahu, 60 MLA itu sih 31 MLA jadi mok kaisi na ini kakak apa law pun wesi. Apa nih bagi no MLA no tam hinte kaisa, apa no Ain Sabha, deh MLA no Ain pranata ba lawmaker boleh sih. Kita tahu kalau kamu lawyer ini sekarang, lawyer rock, non ain non, lo kok yang kita rock. Kita hambai, kita kurang question tu, kita hambai. Thank you. Din bagai joko yang pakai ini. Okay, hambai, jangan kita Tripura no. Pada hingke, angta bok temasa siklana rehenai, acing Tripura Law College ni, bofai bani introduction dan bagus.
sorry kaham joto no sini rok pai man jangnai narwayo kra rok Oke, hambai. Thank you. kasiba jesa david morrison Bin ba joko yang sini kok rok bisa poi tong kahne ang tabok kok rok baik sanai try khainai ani bumung unkha asin tripura ang tabok tripura nakolok mong keram sorry ang tabok tripura nakol ang tabok rem sekang tripura nakolok mong kerem ring potoros selenggi tonggo ani emi lai bungka hangke IAS officer Wow. Acha. Nang asing Tripura. Hingga nang asing Tripura. Hingga kok borok bay sanan try hingga balik ke hambai. Ocin deh. Ocin or acing? asin tripura Asing. Hingga nang IAS officer nama suruh. IAS officer tambahnya nama suruh. puilan wang sanai ang ani mani masuk man hingga ke ang tabuk tongma IAS officer orang menunggu kisah inspire mereka yang tok Tripura community ang fayo hingga tabuk sang angge sini Tripura community ni sini Tripura sani asuk mai central ni asuk officer kuriku hingga ang jori mah hingga ang enggui nai ang sini borok tiba ani junior serai bangla ang borno inspire kena masuk motivate kena masuk listen kaisa officer enggui sing dofar ma bagai motivate khayi sen tiba kusuk kana bagai Di perasaan lebih singgah IAS officer sab tong. Kau ekjon bumung saya zaman no. ang asuk jotole saimia pura masana sanai abo madam ang bin Tamasri Deborah bo IAS bo IPS officer Yes ya IAS officer dulu. Tapi kaisa IAS officer. Acha. Kaisa question tadi, very simple question. TTAADC, Tripura Tribal Area Autonomous District Council. Apa ni administration ni? Highest post no, post ni pun utama. Highest post ni pun utama. CEM Chief Executive Member Apa tu political public representative post sih, administrative sih. Post ni pun utama. ang sana try kena Tripura Tribal Welfare Officer Apa ya? Mali ada. Malia Kaya teman-teman? Yes. Raise your hands. Kaya teman ke? Kaya teman ya pasingo? TTA di sini highest administrative post ni bumung tamu kaya pasai teman? Sungunda. Ini dia loh ya. Students, kaya mai ada. Oke. Apa hino CEO, Chief Executive Officer. Chief Executive Officer TTA di sini tamu siapa? abo ang bumong domay abat ang west food dong yang ka bini title te zomat yang namanya Tapi kaya kema di mana ro? Yes. Mana itu toh? Yes. Si kaya jamat ya bin bumong ka, bawa ka di sini top post. Kaya take question. So nang IAS officer na masuk, nang IAS officer man ya kalau suppose nang angin ithaga, nang crack kaisi ka IAS exam crack kai man ya kalau, nang bos ada posting na masuk. ani subject posting ang sekarang nama ke ang ani divisional collector ang masuk tapi ang ani tapi santai ke ani kami bisa problem oksigen onek hamia yang aku tuh bisa sini parang orang bahasa lekha pora kering yang motivate kan musuh gua sini parang collector masuk sini divisional IAS officer ni post nang side man, jadi state level ba bo position of kono post result IAS officer man ya kalau. IAS officer jago lagi सबसे तोला lowest post लगे अब SDM कलाई सब divisional officer इनके सबसे कुतुब का
cabinet secretary hinsa central Okay. Actually, IS officer ने सबसे तोला post sub divisional magistrate या IS officer ने lawyers post का district level of बनो posting करो. So district ने पढ़े इनका क्या बनो state level of state secretary level of transfer. But ini the subdivision. Subdivision. Why you don't want to become TCS officer? sir tabuk tama sana TCS ke state nikalayo TCS durang UPSC kere khai IS na ke central ni ke central ni ke tisa power to tongo ge ang power of nai bisa respect go mangai ang upper of nai kisa So, ini aim IS officer kan na respect. Please clarify to me. sir ani ang sakla business khayo je ani kam samung bai ang jori kaham khaijang ma tonga ke ang respect mana right ani abo je ang IS na musman ke abo motivate central ni ke khana musman ta Okay, TCS then IS officer na bagai tamo kaya na. abo ke sun tabuk chana ke simple graduation phan khai mano kono seni years 21 years ago gona langai ke sun simple graduation khaye UPSC exam crack ma khaine Okay, 100% correct to answer ini, but 50% correct, dan 50% abo correct ya. Hai pano, tapi isa last ani paithan ni sumum to nai. IS officer ingna musuh marap kare, ini tai tamu to, wansum hobbies tamu to. ani hobbies ni ka cooking Okay. Cooking ni bisingo, cooking ni question, jika ini paithan ni question ni bisingo ini answer no. Tapi bu kaham ki sina bagai, orang ni sikili rora sina bagai, ang nono paitak se mungkin sina. Cooking ni bisingo बहुत jamun सबसे expert dalam cook. wagwan mos deng Thank you, Asim. Thank you very much. thank you sir Oke, balik hamba sini tako acing tibrano. Pada yang ke sontak second sikli ni mung khalane. Bon mung ka dalia de borma ikfai ni bono koine ora fain baga te introduction man mangi. Jodono no sari kaham ani mong dalia deborma ani barang ke khwai rasnagar hamba. Nini aim in life kamu. Ani emil life ke ang mong professor na mo chungo professor mayang ke kaisa mo mane teacher phano ongke chuguta jate ang mo future o thangai kaham kai ang tongi mana bagi Sini bos kamu tahu.当一个做到那玩出国者，不是让个把车，如果我老做到那改造那一个玩出国者，目的呢，个不才价格开张跟安个呢，还不能个安你就价格开那么送个，安不才那价那么送个。Acha. Nunca profesor nama suruh. কিন্তু sini judges ni bisa tabuk korok sa professor asal jauh tamu. Ye professor ni question is a face ni professor na sigang. Ningkan koine sini borong dengan professor. Guest Dalia, kan? Kuai Rasnagar. Ini schooling bro, na? हमके वो 11 to 12 हमके हिंदी हायर सेकेंडरी वो खाइका तब हमके इक्फा यूनिवर्सिटी वो अंग तक पढ़ी थी Kelas 10 jurang ke bro, kaya? क्लास 10 जोरा हमके अंग खुआई डिरजियो मिशन स्कूल पढ़ी खा Well, nung to je kok saka. Very rarely nung hai one sungai bro belai nang. थैंक यू सर Beri bus kango public forum of fai sai manai khub kom je ang ani bus sai no
Sari na musumu ni samane. Omoni bagai bonus sekang pila jokro ya apa korban ni. Omoni bagai bono seliut mari udo. Hambai sir. Ako omno khai buslaro noro sele tang pai ni. Ba tabuk neng saka profesor namu cuo, hai ke jekono teaching profesor namu cuo. Tamni bagai neng o je teaching professional neng caja. Besar kali, besar no cari ni rangkai business kai bucari mana. Either neng self sufficient, empowered, nani the aim. Na teaching only ni particular interest. Amoni bagai dah. Ang BA English Honors na pori tong akon bagi ang teacher ya ke ba professor ang namo chunggo ta menge ang ta pori tong ke ang kaisa government job no khaina mo sungai if maya ang ke ba from business pa no start khaina ta Miss Dalia. So, ani kaisa question tong nai. Nung nini bus haina cari business pa no start khaina ta Miss Dalia. So, ani kaisa question tong nai.